Dakuyanija, Hevpeymaniya hezin siyasiyin Kurdistan'a İran'e, Libersiva gefen Riza Pehlevi bidiji neteva Kurd. Civaten mafkwaze Kurdistan'e, Helke azadi khwaze İran'e. Pişti belavbuna nuçeya ragihandina Hevpeymaniya hezin siyasiyin Kurdistan'a İran'e, Peleke keyfkweşi, u dilgermiya şoreşgerane Helke Kurdistan'e, Netewen bindest u azadi khwazen İran'e lihwe girt. Ragihandina ve Hevpeymaniye, Dengvedaneke berfireh dinava hezin siyasiyin kebatkare İran'e, u navendin siyasiyin navnetevi de jihebuye. Lihemberde rejima İslamiya İran'e u hervisa takimek ji dijberen mafen neteviyin netevin bindest u azadiyen demokratik kuhwe li jer kalke opozisyone de veşartine. Bi avaye din u har bertek nişandane u kina hwe rijandine. Kumev çavniheriya ve yeke ji dikir. Her li berdevamiya ve bertek nişandane de roja çarşemi bistu pence şibate, Riza Pehlevi bi belavkirina posteke li tora çivakiya X, evji bi peyven zivru tohmetledanen be esasen her timi, Neteva mezine Kurdu hizben siyasiyen kebatkaren Kurdistane dane bertanu teşeran. Navbiri tevi bilindkirina kopaleriziye çudahvaziye, gefkuariye kupişti herifina rejima İslami, de sipahebo tepeserkirina tevgera mafkvazaneye neteva Kurd, erkdar bike. Mirov dibeje herji bira Riza Pehlevi çoye, ku her demek iradeya rastin bo perçekirina İran'e hebe, kese izne jibavu bapire taçdaren vi vernegirtiye vanji kema haka İran'e nehvarine, u kusurine kirine, hervek peşkeşkirine ararata biçuk, radestkirina behren, u çavkaniyen çemehirmende, li firotinan radestkirina beşen cudayen aha İran'e hwene parastine. Ev hertimli guherina dirokede bitekandina fişengeke, u heta bi işaretek biçuk ya aliyen biyani, yan revine u jev belav bune, yan kunemişk, bovan bune keyseri. Li rastiyede take cihek guvan karine hwete de bidin nişandan, meydana komkuçkirina helke medeni u tepeserkirina dahzayen demokratiken helke İran'e, bi taybet netevin bindesten vi velati buye. Gefkwarinin berdevamen navbiri bo bikaranina sipahe bi armanca ravestanin ver dahvaziyen siyasiye netevin İran'e, perdeli serve rastiye, hilde kuli İran'a paşeroje yali keyalavide, şevaza reftar kirin, digel dahvaziyen medeni u dahvaziyen demokratik, en kuli çarnameya mafen mirovi yasaziye netevin yekgirtide. De her bir evlehi u serbazi bimine, u ticudatiek bingehin li navbera rejima siyasiye li kheyala vide, u rejimen tepeserkere peşta, u ya nihaya İran'eden abe. Tevi ve yekeji, gelo çima ve hizirdike, ku helke bezarbuyi ji diktatoria rejima İslami, amadene sere hwebo u hevizren vi bitevinin uvan parek ji alternativa bo İran'a peşeroje kebul bikin. Ji aliyedin ve, huyaye navbiri tevine buna zanyari ji dirok u çografiyaye, tegiştineke serasçi demanihanine. Neku dibe bizania ku sipahu hemu alaven tepeserkirina hikumi, u herev sipaha pastarana teroristiye, ku vi şanazipe kiriye u piştevane vebuye, li setsala derbasbuide ti demeke li Kurdistane dur nebuye unine. Hervisa ti mekanizmek bo tepeserkirine nemaye ku li ser Kurdistane ne hatibe ceribandin, u rasti şikeste ne hatibe. Heta ku navbiri bikwaze pişti taçdaninia vehmi u kheyaliya khwe, Livi varide tiştekinu biafirine, u nişan bide. Kençerji kalankeşana Riza Pehlevi bidiji tevgera rizgari khwaziya gele Kurd li demek edeye, ku bi şahidiya hemu azadi khwazan, u şarezayin karubaren İran'e, li tevgera cina adi, u hervisa li serhildana ve daviya helke İran'e, navbiri bi hevkariya takimeke çiheşik u gumana derdora khwe, roleke eşkere li çekirina netifaki u cevveke tandina refengel u dijberen rejime hebuye. Kit aliyeke siyasi kulivi heyamide li peymana biratiye digelde maye u hevkemiye bodide nişandan, her ev hezen çekdar u evlehi u tepeserker en teroristiyen rejima İslami bune. Heta ve aste kuli nutirin ahaftinin hwede bo veşartina rola van li tavankari u karesata bisama heva beframbare, idea dike ku hezen çekdar tirolek li van tepeserkirinande ne bune, u tevaviya van tavankariyan, bireye destek biyani buye. Hervisa li demeke de dost u dujmin şahidiye bo veyeke didin, kuneteva Kurdu hizben siyasi en hebatkaren Kurdistane, bi direjahiya temene sitemkarane a komara İslami. Hertim kelemenav çaven serberedaiya rejima Khumeyni de buye. U hertim penage hu piştevane rastina hebatkaren neteven İran'e buye. U bireya hebata diji ve rejima tepeser kerde, nirhen gelek girandane. Kuçiniha yeki veki Pehlevi, hizben Kurdi bi hevkari digel Khumeyni tohmet bardike. Ev tohmetane jili demeke deye ku her ve
Serdeme bi fitwaya Cihada Khomeini Kurdistan ji Erdu Esman ve Kiribun Armanca Erishin bi Khwin, Riza Pehlevi her bi khwe çendin caran gotiye ku name bo Khomeini nivisandiye u dakhwaz kiriye ku vekfirokevanek asayi li nav hezin rejime de bevergitin. Cihe heyrimaneye ku kesek bi vederbasbuya khweya teji serşoriye, Hizben Kurdistane bi hevkari digel Khomeini u bihaniyan tohmet bardike. Li halekede khwe bi sozdana çevt bi kelke seri hildai li nav khwe Irane li derhek hebuna hezaran kes jihezin reviyai jinav hezin tepeserkar, hebuna sedan hezar alaven Starlink u nebuna ti imkanek li kutbuna internete u giyiştina alikariya derve. Bu sedem ku hezaran keş yazadikvazin me bene ser şekamanu bi kevne nav dafka rejima tawankar a komara. İslam. Beguman pişti azad buna İran'e u pişti dadgehi kirina berpersene kanetkar, en hikumi u bikujan u tawankarın rejime, nav biriji dibeli hembervan cure şaşiyen kanetkarane en khwede bersiv derbe. Hevpeymaniya hezin siyasi en Kurdistana İran'e tevi şermezar kirina van cure ahaftinin sivik u puçe. Riza Pehlevi tekezi li ser helvistin bingehine khwe, li parastina armançen netewa Kurd u mafen rewaye neteven bindestin İran'e dike. U li serve baveriyeye, ku ev cure kindari u ahaftinin dujminkarane li daviyede nagihice ti encameke. Belku iradeya netewen azadihwaz u tekoşeren İrane li kebat u çeht bo, bi dest ve anina armançen azadihwazneya helke serhildai u binahkirina hertimiya diktatori. Faşizme li her cur u rengekebe, kahimtir dike. Levma carek edinciyem dahwaze ji hemu hezin Kurdistane, ku dahwaziya azadi u berevani kirin li mafen neteviyen khwedikin, Borawestan li hember gotaren kurikarane u tevaviyet khwaz, tevli refa hevpeymaniya hezin siyasi en Kurdistana İrane bin. Hevpeymaniya hezin siyasi en Kurdistana İrane, 25 Şibata 2026.